Om Swastiastu. Inggih sisi sarang sami rahajang sembang nggih punapi gaterane becik nggih. Nggih dumugi becik makesamian nggih. Elingang state jaga protokol kesehatan nggih. Inggih sisi sarang sami rahenane sane mangkin nggih kelas 11 ring semester genap puniki pacang ngemolihang pepelajaran materi nyanyi indik kesusastraan Bali nggih. Kompetensi dasarnya nih, sandika pertama, mandingan pepalihan periodisasi kesusastraan Bali lan jenis-jenis karya sastra. Tapi kali ngeringkas pembagian periodisasi kesusastraan Bali lan jenis-jenis karya sastra. Tujuan pepelajaran nih, nenten jelian, sandika pertama, sisia presiden ngeresepang lan mandingan pembagian periodisasi kesusastraan Bali lan jenis-jenis karya sastra. Kaping kali, sisia presiden ringkes indik periodisasi kesusastraan Bali lan jenis-jenis karya sastra nyanyi. Inggih sisi sareng sami mangkin nglanturang nggih indik teori periodisasi kesusastraan Bali. Kenten nggih mangga manut ring ketujuan nggih. Yening maosang indik periodisasi kesusastraan Bali punika pacang presiden ketinakin pertama manut ab, kaping kalih wentuk, kaping 3, kaping 5 kan. Kalau miwah saling siasane nanging layanan mangkin iraga jagi maosang ketiga niki nggih. Nah, sane mangkin iraga pacang lantur ring kesusastraan Bali manut ab utawi zaman nggih. Nah, manut ab utawi zaman kesusastraan Bali punika kewangun utawi kepalih nggih dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua nggih. Sanika pertama punika kewastanin kesusastraan Bali Purwa, sanika kaping kalih kesusastraan Bali modern nggih. Suang-suang kesusastraan puniki meduwe pahan-pahannya nggih. Nah, sane mangkin ibu baosang indik kesusastraan Bali Purwa nggih. Kesusastraan Bali Purwa niki wenten telung pahan utawi tiga bagian nggih. Sanika pertama nika indik gancaran utawi prosa Bali Purwa. Nah, nika napi manten. Nah, nika sanika baosang gancaran utawi prosa Bali Purwa nika sekadi satu Bali nggih. Nah, sekadi i bawang teken kesuna, siap selem gitu nggih. Nglantur pralambang utawi paribase. Nah, contohnya cecimpedan, sesonggan, sesenggakan, miwah sanes siasan nggih. Nglantur wenten wiracarita. Nah, nika sekadi napi? Nika wenten sekadi Mahabharata, Baratayuda gitu nggih. Nglantur wenten babad, kanda, miwah sanes siasan gitu nggih. Nah, kaping kalih nika wenten tembang utawi puisi Bali Purwa. Nah, nika wenten papat nggih. Sekarare, sekar alit nika sekadi pupuh nggih, pupuh ginada, pupuh ginanti, sinom kenten nggih miwah sanes siasan. Taler wenten sekar madya. Nah, niki kekidungan nggih. Taler wenten sekar ageng. Nah, niki sekadi kekawin kenten nggih. Nah, nglantur pahan sane kaping 3 nika palawakya utawi prosa liris kenten nggih. Nika iwau kesusastraan Bali Purwa mangkin nglantur indik kesusastraan Bali modern. Nah, napi manten sane wenten rike? Nah, sane wenten ring kesusastraan Bali modern enten jelian pertama nika wenten gancaran utawi prosa Bali anyar nika sekadi cerpen, novel, taler wenten puisi Bali anyar, taler drama nggih. Nah, sane mangkin napi pebinayan kesusastraan manut ab utawi zaman. Apa perbedaannya? Nggih. Nah, yening maosang ini pebinayannya nggih. Yening kesusastraan Bali Purwa utawi tradisional nika durung keni pengaruh modern. Nggih, yening kesusastraan Bali anyar nika sampun keni pengaruh modern. Nggih. Mangkin nglantur nika kesusastraan sane kaping kalih nggih manut ab. Nah,
Pembagian kesusastraan Bali manut ab ke perang dados kalih gitu. Napi manten. Nah, iki. Sanika pertama nika wonten kesusastraan tembang utawi puisi tradisional. Sanika kaping kalih nika wonten kesusastraan gancaran utawi prosa. Nggih. Nah, soang-soang niki pahanyani metiosan taler nggih. Yen kesusastraan tembang utawi puisi tradisional niki wonten papat nggih. Sekarare, alit, madya, agung. Nah, niki pates sekadi sanes sampun Ibu baosang ini nggih. Yen sekarare nika kaanggen gendingan oleh anak alit nggih sekadi juru pancar tenten nggih. Yen sekar alit niki pupuh-pupuh ginadi sinom semarandane danang kula miwah sanes siosan. Nah, yen sekar madya niki kekidungan nggih sekadi gending-gendingan sane anggen ring pura kenten nggih. Taler sekar agung niki sekadi kekawin nggih. Nah, lantur yen kesusastraan gancaran utawi prosa niki sekadi satu-satu Bali, cerpen, novel, drama, pralambang miwah sanes siosan nggih. Nah, mungkin napi pebinayannya nggih. Kesusastraan wangun nike napi pebinayannya nih. Nah, yening maosang ini pebinayannya nih. Yening puisi Bali tradisional utawi tembang nike keiket antuk uger-uger nggih. Nah, sekadi sekarare sekar alit. Nah, sekar alit niki wonten uger-ugernya nih sekadi padelingse kenten nggih. Sekar agung sekadi guru lagu kenten nggih. Nah, binayan pisan sareng gancaran. Yening gancaran punika utawi prosa nike nenten keiket antuk uger-uger sekadi ring tembang nggih. Santukan napi? Santukan gancaran puniki wantah karangan bebas. Sekadi satwa, wiracarita, cerpen, novel miwah sanes siosan nggih. Nah, nglantur nike indik kesusastraan sane kaping 3 nike manut tateng limbakang. Nah, nike manutkeun tateng limbakang kesusastraan Bali kekalih dados kalih napi manten. Nah, niki. Yang pertama nike wonten susastra tutur utawi sastra lisan. Nggih, kaping kalih nike wonten susastra susuratan utawi sastra tulis. Soang-soang pahan niki taler meduwe pahanyane nggih. Yening susastra tutur niki contohnya sekadi gegendingan, satu-satu, paribasa Bali. Yening susastra susuratan utawi sastra tulis niki yening pertama wangun tembang niki sekadi geguritan, kidung, kekawin. Nah, kaping kalih yening wangun puisi Bali anyar taler nike nomor 3 mewangun gancaran utawi fiksi. Nah, nike sekali napi? Cerpen, novel, drama kenten nggih. Inggih sisi sareng sami wantah kadi asa punika nggih teori indik kesusastraan Bali nggih. Dumugi para sisi sareng sami resep nggih ngerti indik kesusastraan Bali nike nganutin ab kateng limakang wangun miwah sanes siosan. Dados nike malih rerah ring teori-teori sanes siosan. Inggih puputang Ibu antuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.